inama y'ibihumbi 10,197 y'akanama k'umutekano ka Loni irafunguwe. Gahunda y'agateganyo y'iyi nama irimo raporo y'umunyamabanga mukuru wa Loni ku birebana na Sudani na Sudani y'Epfo. Gahunda yemejwe hashingiwe ku ngingo ya 37 y'amategeko agenga imikorere y'agateganyo y'akanama k'umutekano. Ndatumira uhagarariye Sudani kwitabira iyi nama. Byemejwe. Hashingiwe kandi ku ngingo ya 39 y'ayo mategeko, ndatumira Nazat Shamem Khan, umushinjacyaha wungirije w'urukiko mpuzamahanga ICC kwitabira iyi nama. Byemejwe. Ubu akanama k'umutekano kagiye gutangira gusuzuma ingingo ya 2 iri kuri gahunda y'inama. Ndashimira uhagarariye Colombia ku ijambo rye. Ubu ndavuga nkiri uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashimira ubushinjacyaha wungirije Madamu Nazat Shamem Khan ku kuba yagejeje ku kanama raporo ya 43 y'umushinjacyaha wa ICC kubera muri Darfur nk'uko biteganywa n'icyemezo cy'1593 cy'akanama k'umutekano. Intumwa yanjye irashimira kandi uhagarariye Sudani kuba yitabiriye inama. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitaye ku makuru akubiye muri iyo raporo, cyane cyane ajyanye n'iperereza ku byaha bivugwa ko byakorewe muri Darfur kuva imirwano hagati y'ingabo za leta ya Sudani n'ingabo za Rapid Support Force yongeye kubura muri Mata 2023. La République démocratique du Congo prend note des progrès présentés par le bureau du procureur. Tuributsa ko ibi bikorwa biteye impungenge zikomeye bitewe n'uburemere bw'ihohoterwa rivugwa, ingaruka zabwo ku baturage b'abasivili ndetse nuko umuco wo kudahana ukomeje kuba. Muri urwo rwego intumwa yanjye irifuza gutanga ibitekerezo bitatu. Icyambere, ku birebana n'iperereza ku byaha byakorewe muri Darfur, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishimiye intambwe yagaragajwe n'ibiro by'umushinjacyaha cyane cyane mu gukusanya no gusesengura ibimenyetso ku byaha ndengakamere byakorewe muri Jeneya na Eri Fashel, ndetse no kumenya abakekwaho kubigiramo uruhare n'imiyoborere yabyo. Intumwa yanjye ihangayikishijwe cyane n'amakuru agaragaza ihohoterwa rishingiye ku moko, ibyaha byakorewe abana ndetse no gukoresha ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu ntambara. Icya kabiri, ku bijyanye no kwagura ndetse no kwaguka kw'intambara no gukoresha indege zitagira abapilote zitwaje intwaro, intumwa yanjye isangiye impungenge zagaragajwe ku kwiyongera kw'imirwano no kuyikwirakwiza mu bindi bice bya Sudani. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gusaba ko ibitero bigabwa ku basivili n'ibikorwa remezo by'abasivile bihagarara ku kanya. Irashishikariza impande zose kubahiriza inshingano mpuzamahanga no kubahiriza ibihano byafashwe n'akanama k'umutekano ku birebana na Darfur. Icya gatatu, ku birebana n'urubanza rwa Ali Abdallah Rahman uzwi kandi nka Ali Kushaibi,
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye amakuru y'urubanza rwo mu rwego rwa mbere rwamuhamije ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakorewe muri Darfur. Iyi ntambwe ni ingenzi ku bahohotewe no ku baturage bagizweho ingaruka n'ayo mahano. Intumwa yanjye yamenye kandi ko gahunda y'ubutabera ikomeje, harimo ubujurire n'iburanisha ku birebana n'indishyi zigenewe abahohotewe. Ubutabera ntibugomba kugarukira gusa ku guhana abakoze ibyaha, ahubwo bugomba no kwita ku burenganzira, icyubahiro n'ibyifuzo by'abahohotewe. Indishyi ni ingenzi cyane ku bantu n'imiryango ikomeje kubabazwa n'ingaruka z'ibi byaha. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko ishyigikiye urugamba rwo kurwanya kudahana ku byaha bikomeye bibangamiye amategeko mpuzamahanga. Intambwe imaze guterwa mu iperereza no mu manza ziri gukurikiranwa igaragaza akamaro ko gukomeza izi gahunda kugira ngo abakorera ibi byaha babihanirwe. Intumwa yanjye ikomeje kwita cyane ku mibereho y'abahohotewe, cyane cyane abagore n'abana, no ku burenganzira bwabo bwo kubona ubutabera n'indishyi. Turashishikariza ko iperereza rikomeza kandi tugasaba impande zose bireba gukorana n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha nk'uko bisabwa n'icyemezo cy'igihumbi 593 cy'akanama k'umutekano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemera ko kurwanya umuco wo kudahana ari inkingi y'ingenzi mu gukumira amahano, kurinda abasivili no kubaka amahoro arambye muri Sudani. Murakoze. Ubu ndagaruka ku nshingano zanjye zo kuyobora inama nk'umukuru w'akanama. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda iyobora inama muri Loni zigiye zitandukanye, aho muri iyi nama yashimiye umushinjacyaha wungirije w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi ICC International Criminal Court, Nazati Shamel Mukani watanze raporo ku iperereza ry'ibyaha bikorerwa muri Darfur. Yanashimiye uhagarariye Sudani witabiriye iyi nama. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko ihangayikishijwe n'ubugizi bwa nabi bukomeje kubera muri Darfur kuva intambara yongeye kubura muri 2023 mu kwezi kwa kane hagati y'ingabo za leta ya Sudan n'ingabo za Rapid Support Force RSF. Yavuze ko abakurikije ijambo neza ihohoterwa rikorerwa abasivili cyane cyane abagore n'abana rikomeje gufata intera ikomeye, kandi ko umuco wo kudahana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iwanze. Ku ngingo ya mbere, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimye intambwe ICC ubwo ni urukiko n'ubundi mpuzamahanga, n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Ubwo ninjya mvuga ICC nyine uhite ubyumva kugira ngo tujyane neza. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimye intambwe ICC maze gutera mu gukusanya ibimenyetso no gukurikirana abakekwaho ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Mu gukomeza yamaganye yivuye inyuma ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane cyane gufata ku ngufu bikoreshwa nk'intwaro y'intambara, ishimangira ko ababikoze n'ababitegetse bagomba kubiryozwa, bagomba kuryozwa ibyo bakoze. Ku ngingo ya kabiri, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje impungenge zayo ku kwaguka kw'intambara n'ubujyanye n'ikoreshwa ry'indege z'intambara za drone zitagira abapilote zikomeje guhitana abasivili, cyane ko izi ndege mu ntambara zigiye zitandukanye mwabonye ko zigenda zitumwa cyangwa zikoherezwa zitwaye ibisasu bikaba byajya mu baturage bikabangiza cyane ndetse bigashenya n'ibikorwa remezo.
Ku ngingo ya gatatu, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakiriye neza icyemezo cyafashwe mu rubanza rwa Ali Abdulrahman uzwi nka Ali Kushaib wahanwe n'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Yashimangiye ko ubutabera butarangirira ku guhana gusa, ahubwo bugomba no gutanga indishyi no gusubiza icyubahiro abahohotewe. Mu gusoza, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko ishyigikiye ibikorwa byo kurwanya kudahana no gusaba ibihugu n'impande zose birebwa gukorana na ICC. Yavuze ko kurwanya kudahana ari imwe mu nkingi zikomeye zo kurinda abasivili no kubaka amahoro arambye muri Sudani. Ubwo nuko bimeze rero, nuko bimeze. Inama zo zirakomeje. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muragenda mubibona neza. Uyu ni Ambasaderi Zenon Mukongo Ngey uba uyoboye inama n'ubundi ya Loni. Ubwo nuko biba bimeze cyane. Reka nkubwire ngo icyambere nuko wakanda subscribe hano kuri The Quick Times News, ubundi tukatubana mu biganiro byose bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho, ubundi uhawe uronke. Ngiye nari Ivan Lucky. Partie de leurs obligations au titre du droit international humanitaire, notamment des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. La République démocratique du Congo renouvelle son appel à la cessation immédiate des attaques dirigées contre les civils et les infrastructures civiles. Elle appelle l'ensemble des parties à respecter pleinement leurs obligations internationales et rappelle l'importance du respect des mesures imposées par le Conseil de sécurité, notamment dans le cadre du régime de sanctions concernant le Darfour. Troisièmement, s'agissant de l'évolution de la procédure concernant Ali Abdulrahman, également connu sous le nom d'Ali Kushaib, la République démocratique du Congo prend note du jugement rendu en première instance pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis au Darfour. Cette procédure constitue une étape importante pour les victimes et les communautés affectées par les atrocités commises dans cette région. Ma délégation prend également note de la poursuite du calendrier judiciaire, y compris de la procédure d'appel ainsi que de l'audience consacrée aux réparations. La justice ne saurait en effet se limiter à l'établissement de la responsabilité pénale. Elle doit également permettre que les droits, la dignité et les attentes légitimes des victimes soient pleinement prises en considération. La question des réparations revêt à ce titre une importance particulière pour les personnes et les communautés qui continuent de subir les conséquences de ces crimes. La République démocratique du Congo réaffirme son attachement à la lutte contre l'impunité pour les crimes les plus graves relevant du droit international. Les avancées enregistrées dans le cadre des enquêtes et de la procédure judiciaire en cours témoignent de l'importance de poursuivre les efforts engagés afin que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes. Ma délégation demeure particulièrement attentive à la situation des victimes, notamment des femmes et des enfants, ainsi qu'à la nécessité de garantir leurs droits à la justice et à la réparation. Elle encourage à cet égard la poursuite des enquêtes et appelle toutes les parties concernées à coopérer avec la Cour, ceci conformément à la résolution 1593 du Conseil. La République démocratique du Congo demeure convaincue que la lutte contre l'impunité constitue un élément essentiel de la prévention des atrocités, de la protection des populations civiles et de la consolidation d'une paix durable au Soudan. Je vous remercie. Je vais maintenant reprendre mes fonctions de président du Conseil.